اورال çalışlar نویسکار و شروبکار سیاسی جستنبول لگلمه برس çalışlar دما باش چما جبو برف پیشفشوینا پیواجوی حتی نا گاوه که وسا بر بچاو نهاتی آویتن anladığım kadarıyla قاسی از تگیشتم که هر دو عالی جهفدل هیویا هنک تشتانه دولت پککت خوازه که خواه فسخ بکه و چاک خواه دانی نه و جبو ویا که خوازه که کنگره خواه کم بکه پککه جی با آوه که اشکره تشتکی نابجه عالی کرد تونجر با کران داخویانی اک دا گوت که ده مها نیسان ده مها دموکراسی به دل پارلمانتوی ترکیه ام ده چه انجام درخینج ویا که ام ده بجن قی پاکتک هل پارلمانتوی و سروی پاکته بازارته نکرن بقاسی که ام ته دیگه هجن yani gişti qonagal hafkirine axaftına Erdoğan ya doh got kar u xabat baş diçin u diredane veka xwe diçin helbet dibêjin kar direya xwe da diçin lê belê em dibînin ku li Rojavayê Tirkiye karûbar direya xwe da naçin ji ber ku li Rojavayê Tirkiye Dem Parti'ye veya HDP'ye belediye başkanlarını او تشتی کل دجی دم پارتیه و HDP هاتن کرن و قیوم دانی سر اون وان نهاجی لدجی CHP تنه کرن و قیوم داتین سر وان روشک وها آلوز هیا نها اون لروجاوا لدجی آزادی راد وستن و نه چوال روجلات آزادی پیک بینن لی وها فکرم کو دوی کی بکن ام از نظرم ده چوا بکن لی از وها فکرم کو جالیه کردان و Türkiye'nin açılacağını dibêjin ku em de bu paketekê rêya Tirkiye vebe û de rêya demokrasiyê vebe. Paşa bir çalışar yani Hikûmet jî dibêje ku hûn çekên xwe deynin. Behsa vêyekê heye yani ev pirsgirêk ev mijar gerek derbasî nav parlimanê bibe. Boçi bi beşeriya opozisyonê û desthilatê li parlamentoyê heta nav komisyonek nayê avakirin ku bikar be biryarên hevbeş werbigirin. Yani işte belli ki bazı hesaplar yapıyorlar karşı. Diyara ku hinek hesabên dualî têne kirin hinek hikûmet stratejî û hesabekî xwe heye gelek gotinên cûr bi cûr hene ji aliyekî ve ew xwepêşandanên li Saraç haneyê ew opozisyona ku CHP bi awayekî rihekî milîtanî li dijî desthilatê dike ev tiştan nehatibû hesab kirin awayekî giştî eger opozisyon zêde pêşta biçe dê bi destê darazê ev tişt bê çareser kirin lê me dît ku ji aliyê opozisyonê berxwedanek ke tund heye û ev jî cesaretê dide opozisyonê و همو کس به شروعه دکه. دبیجم که ده برای قیوم دستانی نصر استانبوله لجبر که برخوادانه که تند هبو دفج دست دانی نا قیوم بردان شروعه ام بیوی آوایی تینه کرن آنگو دنابرا روز آوا و روز هلات ترکیه ده افگشدانان radwestîne yan jî wihatke ku hêdî hêdî bi rêve biçin. Bi egereka mezin dem partî jî ez wiha difikirim ku di vê paketa ku tê amadekirin ji bo qeyûmên rojava amadehiyên wan hebin weke hûn dibînin pêştiranîn li bo şaredariya wanê û hin cihên din qeyûm hatin danîn û şaredar hatine girtin ji bo ku va paketa bibe paketeka hevbeşî de nêrînek derkeve holê em vê yekê nizanin lê em wiha dizanin ku her du alî li ser vê paketê awekî temam li hev nekirine lê belê nêzîkî hevin gav zêdetir berçawa navîtinê ewa cejna Remezanê jî xilas bû lê heta na tiştek
در نکت یا برای چالشلار هم بحثا هنک حسابات کن هندکارن بجن حساب چه تکرنه؟ Yani şimdi şöyle نها بوی آوایی از ببیجم Abdullah Öcalan'a ziyaretçimiz en azından mesela talepler arasında یک ji دخوازان و هیویان او کو جالی کردان دخوازن کو تجرید لسر عبدالله öcalan بی را کرن پرورده اب زمان زکماکی و خسری اگر هم نبین خسری جی یعنی برفره کرن و زیاده کرن دسالات ریوبرین خواجهی یعنی آلیه کرد لهیویا هنک تشتانه حکومت جی دبیجه که از بازار ثروت اشتانه بتره نکم حتی تو چک دانینی دست پی که چک خود دینه خود فسخ بکه از پاش ثروت اشتانه باقفم لد نووره که دا مایه لب قاسی کم تید گیجن که برنامه یک او پاکتک هیل سر گوتنین تونجر باکر هان از ویکل بجیم حتی دویا ماه نیسانه که ده پاکتک برفره دموکراسیه حتی آماده کرن تونجر باقران گوت که مهدا زیدتر او پاکیجانای اشکره ببین زیدتر بکه وارجی بجی کرنه؟ söylediği Tuncer Bakıran'ın söylediği تونجر باقران ده وها گوت لگور شروین باشه Cumhurbaşkanlığı یک جی سر کومار گوت که هر تشوکه که پلان کریه برای واد چه و دخواسته هنک تشت بلز بینه کرن دوی دریجی چه پرسکریک نینه وها تشتکی دیار دیگه بوده پاکت نیست که هم بکن به هم را دولت در شی کن جاوریه کو پکه گاوه کی باویجه پکه شی جاوریه کو دولت گاوه باویجه بس هون وکه شروع وکاره کی یا راست چیه دوی دولت دست بکی گاوه کی باویجه یان پکه گاوه کی باویجه کو دولت شی برسف بده Ya bence kimin önce adım atacağından çok لگور من یا گرینگ نه کو کی د دسپک گاوان باوجه جخه پکک بریار دا کو چکن خدای نه او دفج چکان برده اگر وقت استراتژیه که سیاسی یا پکک دبیجه یعنی شر چکداری به داوی بیا و فونکسیون او نمایه و عبدالله öcalan جی به داخویان اکان نویسکی افج دنیای را گهاند و پشکریا کردان جی ورگرد و جبوه یکی دبکو حکومت لحیویا و یکی بکو پکک چکان دینه و خواه فسخ بکه و لسر و یکی خواه خواهک مافدار دبینه هلبت پاکت دموکراسی و دموکراتیک بونا ترکیه نگرده ای چکدانینا پککه یعنی لگور من دموکراتیک بونا ترکیه و که یاسا لگور دموکراسی و رزگرتنا المافین مروفان به آماده کرن گرتی بین بردان یعنی دخوازن بوی آوایی دخوازن معنی یعنی لروجلات ترکیه جی لروجاوای ترکیه جی اف دخواز هفوشن ام چه دبیجن یعنی آلیه زحمت ایوی کاری یعنی هر دا آلی جی تشته کو پیوسته دوی بکن دکن مجاره بازاره آلیه دوی چکن خود اینه آلیه دنجی دوی دموکراتیک بونه پیش خینه او فکره تئوکراتیک بونه کد ناف گل دایدی بلا بیا مجاره که مترسیه دوی مکانیزم که کنترل کرنه با دموکراسی به آوا کرد. بس پرسکری که گدنی جی هیا یعنی بریار بو پشتی کو پیام öcalan هاتون چوین جی بو امرالیه حسانتر بن و راحتر به بس پشتی پیام اف کانال جی هاته گرتن بو چه اول راوستگاهه İşte belli ki bazı aşılamadık. Naha diyar dibak ko henek perskrekin ko perskrek hana ko nekaribun çare ser bikrin. Hem de paketa demokratik bun ya hükümeti da ve hem jî de fasıxkirina PKK da diyar henek perskrek az tam bi zelali nizanim لبله جخافتش دهاتن گوتن یعنی جالیه که و پاکت که دموکراتیک بونه هیا او لپیش حکومت هیا
görüşülmüş, و konuşulmuş. بدن پارتی را اگر که مزن سر و پاکتی هاتیه آخافتن Herhalde buna daha tam hazır hissetmiyor kendisi. و دخوازن حکومت و که درخینه لی حکومت دبک و خواجویت اشتراهین آماده نبینه و دخوازه بچکیدن بکمله و اف خوا پیشاندان داویه جی دبک و روژاوای ترکیه مترسی سر حکومت چه کربن و دالیه دوال جهان جینها فاکتوره که بناوه ترامپ یعنی فاکتوره ترامپ در کتا هوله یعنی جهان کنو در کتا هوله که دستوردان امریکا یا ترامپ مروف دبینه اف پیواجه نوجی ده باندور لپیواجه دموکراتیک بونا و لپیواجه لترکیه بکه Gelek spaskım. Bəli, gələk spas bu brez oral çalışlar, Nivizkar و شروعکار سیاسی گلستان بولی گلمه بوی سپاس